First of all, the EPAC TV News welcome. India da hojik Muslim singni yamna kanna yaningdaba phongdokliba Work for Amendment Act 2025 ki mayokta Supreme Court ta tongan political party yauna lup kayana tharkiba petition singi hearing ngarang nung ingba matung pung ani tabadagi chathaba hawkre hai. Hearing ngasi Supreme Court ki Chief Justice Sanjeev Khanna ka loinana Justice Sanjoy Kumar amasung KB Biswanathana Saba bench amana chathari. Panba yabadi AIMIM की MP असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस की MP MD जावेद, RJD की MP मनोज कुमार झा, TMC की MP महुआ मुत्रा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा ई हिंद, द्रविड़ मुनेत्रा गजागम पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, YSRC पार्टी, समांता केरला जमीयतुल उलमा, दिल्ली की MLA अमानतुल्ला खान, SP की MLA SP की MP Ziaur Rahman, Imam of Jama Masjid Bengaluru, Communist Party of India, TVK की President Tamil Actor Vijaya, Association for Protection of Civil Rights na chingba ek asigi mayokta petitioner oiduna case file tawkhibani. Aduga Rajasthan, Gujarat, Haryana, Maharashtra, Assam, Uttarakhand amasung Chhattisgarh state ki maikaidagisu ek asibu sawgatluduna Supreme Court ta haibidi intervention application file tawgiben. Nakalla maromda Work for Amendment Act 2025 ki mayokta Coordination Committee for Work for Property in Manipur na Supreme Court ta thakiba writ petition amma khananabagi damakta court asina list tawkre haina committee asigi chairman AR Khan phungdokre. Hiram masigi matangda Babupra da leiba lilong asigi MLA Abdul Nasir gi Office Quarter the Pangtokwa Paugi Mipamda AR Khan High Work for Amendment Act 2025 Asida Hana Satnam Work for Act 1995 ki provision kaya Nauna Shamdoraki. Nauna Shamdor Iba provision sing adu Satnatanaba Supreme Court writ petition Amatanganabagi Damakta MLA Abdul Nasir Logistic Oiba Mating Piraga Committee si Shem given. Committee sin a hot Matung Supreme Court writ petition Ama restart Tauki India Pumbagi when Work for Amendment Act 2025 ki mayok ta thangalakhiba PIL singadu Supreme Court na admit tawgadra na taga tawroidra haibagi matang na khanari. Masida Coordination Committee for Work for Property in Manipur na register tawkhiba petition adu list yauduna serial number 73 da leire. India Pumbagi when thangalakhiba PIL sing adu Supreme Court na admit tawakani haibagi thajaba yam chaun lei maramdi Hairibu Work for Amendment Act 2025 asida Constitution na piba fundamental right kaya khonggaw na bagi wafam yauri haibu wafam su AR Khan na pawmusing unaba duta phongdoki. Atopa paw amana Handak ta Lok Sabha amadi Rajya Sabha da pass tawkhiba amadi President na sign tawtuna ek on khaba Work for Amendment Act 2025 asi yaningda utuna Manipur ki tongan mafam da laiba maite pangal sina akan ba khongjang kaya leptan jangsinari. Khongjang singa sigi saruk oina All Sora Club Coordinating Committee Anjuman Nasul Islam Sora amadi Jamiyatul Ulama Hind Sora na sinduna India ki Lok Sabha amasung Rajya Sabha animak ta pass tawkraba Bharat ki President ayaba piduna ek on kraba Work for Amendment Act 2025 asigi mayokta yaningdab utuna achauba rally ama chatkre. Rally to the Yakiba Singna, Narendra Modi down, protest Muslim right, protect Muslim right, protect work for property, Work for Amendment 2025 Satnabayaroi, Work for Amendment 2025 repeal to Gudabani Haibo Kolokea Lauduna, Akan Bokonjang to Jamjinki. Rally to the Yakiba All Sora Club Coordinating Committee President LM Jul Pikan High. Work for Amendment 2025 passed the report Yamnikan Yaninde, India government as a minority Muslim sing Matakta, Atamna Miang Chamduna Muslim sing Ipai Pushin and Katok Lamba, Lan Tumsing Manghana Napa Pakalapa Kontang Haina, Ek as a Kutakta repeal to Wudabani. Mahatma Makatan High, Ek asibu repeal to Dibo Makai Makal Makakayagi Kongjang, Lepolitan Chamsingani. I call Ipai pushing Aduna Masama Sagi Ujapaka Taduktuna. Islam Dharma ki thabak tharom sing amadi
ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕꯅ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ, ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ, ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯪꯖꯤꯜ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯋꯛꯐ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2025 ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯟꯖꯨꯃꯟ ꯖꯃꯤꯌꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯔꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯙꯔꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯋꯛꯐ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ MAFFꯀꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯪꯖꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯛꯈꯤꯕꯅꯣ? ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯀꯌꯥ ꯌꯣꯛꯈꯠꯀꯦ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯔꯥ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯣꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯟꯊꯨꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯛꯐ ꯑꯦꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯛꯐ ꯑꯦꯛ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯎꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯨꯋꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ꯫ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ BJPꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ BJP ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯅꯥꯛꯄꯥꯛ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯀꯧꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ BJP ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯕꯨ ꯈꯣꯡꯒꯥꯎꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯦꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯂꯤꯕꯁꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ A. ꯁꯔꯗꯥꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯏ꯫ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯂꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2023ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯂ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 995ꯔꯣꯝ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯙꯔꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ 339ꯔꯣꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 63,000 ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ 50ꯔꯣꯝ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯗꯅ ꯈꯪꯁꯤꯟ ꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ
Manipur miyam apun bagi thona pangal sagatuna lal asi losinana ba Bharat lengakna lokfam thokpa thodang sing adu lowgadabani haina takchin ba ngamdana leiba asi yamna lal kuki sing ga to pal leibak ama semna ba hotnabada Manipur da landarak kibani haibisi Bharat lengakna mayak sengna khanglaban Lining gi mingda misang khomduna kuki terrorist sing mapangal kangkhatna na ba hotnaba Manipur Mizoram Myanmar ki Chin state amasu Bangladesh ki Chittagong pullaga to khaiba kuki sing leibak ama semna na ba hotnabani haibasisu ipong pon khanglaban kuki terrorist sing na Manipur thuwaina na ba landarak ba asida Russia na sahaba anobu khulai kya operation chat thaba matam phagat ki bulaikraban masida natana drone sizinaduna lai haibidi bom thadara ko matam dasu ambulance phawbu sizina bulaikre punnamak asi khangna hojik phawbu da Bharat lengakna Manipur thuwaina bu khotna lebes kuki terrorist asi mathakta lokpham thokpa thabak amata lokhotna leiba si yamna lal kuki terrorist na Manipur tampak te taina bu singi saruk singda achobu lanban saduna nongmai amadi bom kapsin dun lektan landara kiba matam adudasu Bharat lengakna kumai yengbagum yengdun leithokkiban matam aduda Manipur thuwaina na bu hotna bagi Bharat thuwaina bu hotna bani haina lowduna kuki terrorist maiti ba pina na ba lokat pap to thabasing adu tumin leithokki punnamak asi khangna aikhoi gi miyam gi nyut oiba lengak losina tumin lesinduna Bharat lengakki mafamda lalasi losina ba kari muhai amata haibu ngamdana leiriba asi yamna lalle aduna maram oiraga lengakna Manipur di yengliba miyang asi karamba miyang haibidu mayak seng khangdoktuna Manipur thokliba lalasi losina ba hotnabada Bharat lengakna lokpam tokbo thodang adu chapchana lohonna ba miyam gi myut oiriba MLA sing amadi maraibak ningbani haiduna leiba miyamna Manipur kanana bu lofam tokbo thodang sing adu chapchana amat oin lomina ba chungani haibu wafamchu kanglei pakki meira haibu pausi adugi editorial kalam da phungdokki The EPAC Group of News was set up on 7th July 2017 as a news networking body. Now it completes 7 years in service. Under the aegis of EPAC Group of News, one news networking YouTube channel and Facebook page called EPAC TV News has been set up in the year 2021. It is providing news throughout the world day and night. Sadur Maibam is the managing director cum editor of the EPAC TV News. He is young and talented journalist of Manipur. Under his guidance, news updates are being disseminated all over the world. Both YouTube channel and Facebook page of the EPAC TV News becomes a successful news channel. It is due the full cooperation of the people. The news channel seeks support of the people. People may subscribe, like, share, and follow it, so that it can serve the people further. The EPAC TV News. Once again, thanks the supporters.